Unse enra yesi Asante Kotoko supporter bako na Pooley omo ne Nsoatreman akansie no mentime ho ase sorry ye na se yo hwe videos ni bia na won sade no won kwa oda na me ho ambulance si o na nipa no so da fam ho no na ye bisa ambulance driver no wen ate so otum se moja ye de na da ho 119 otum se o ambulance si ho o jemu an sa na ye chipe ambulance driver nte fanfa na yo mo de ambulance ne ko sa me na se e ko se ko ye adwuma pampa CJ ache sa branti na me hu se na fire e ka se yes ne mama ko makunsia Pooley yo odi nkwada yin nyina gya ho okwhye bo aba Asante Kotoko supporter chese enye supporter keketum se oye supporter mu supporter CJ so unfortunate ye nimu de mpanyifo beka football people no ye baby ejina nie but football people no press release a free Nsoatreman for Hobae or say Nsoatreman FC commensurates with Asante Kotoko FC over tragic death of supporter near the Professor Amwa Koromansa the second stadium and condemns acts of violence at the stadium or say Nsoatreman Football Club extends profound condolences to the entire Ghanaian supporting fraternity, particularly Kumasi Asante Kotoko, and the family of the deceased supporter who tragically lost his life near the Professor Amwa Koromansa the second stadium during a league game against the Kumasi-based Giants this afternoon. Initial reports gathered suggest that an altercation ensued between the two supporters outside the stadium. We have been informed that an argument had earlier happened between the deceased and the culprit at a nearby drinking spot. Yo, could you check Biana Bomeniso? Stadium. That later brought up this stabbing incident behind the stadium. The altercation degenerated into fisticuffs, leading to a stabbing of the deceased. Nsoatreman FC has categorically condemned this act of violence in no uncertain terms. See your video na that Facebook. Yeah, video no one share video no video no and that Facebook no. And Pooley so dance. No so no dance. Shanto na that form ho gate na no no. Anko fo twa ne ho asia. Yeah. Over 119. She ambulance nso de si ha yo. Police for na ambulance ani mo no nyina di me ka ko ba bia abrantie dai. Asembe nkra ni CJ. Asembe ni. Chese. Frifia wo kohwe ball. Kohwe bo aba. Se de atie no mo kokwaje ye wo ba ho. Se na bia o matwetwa bi na ba ma ninti na kwaba ne sa o. Oh, there be CJ. Me hu de men kampo. Na brante ne da ho. Oda ho na da ona he ona da ho. Ahai no onwi. Onwi ye no movie no oyi ni so na mo gina hoyi CJ menyi ni so mo nyina wo ni hwe se de oda ya obi na de ne sa awore na opagya asembe nkure na EMT fo no kra fe na mamu sa ba ko bi na nam hoyi onam ho ko no aba ambulance driver no wen sound o mi enti sound CJ ayo ebe yi e say yen ha yeah Uncle say Kotoko supporters nyina ne Kotoko say football club na nkasa no omo nyina omo nkose na me de ensem se de sigya na ano ye den mame na daily analyst de aba abrante ne fo na da ha yi say otumu say o ye friend no sam na Pooley no ane de obi ade friend no na Pooley no eno ana obi ade friend no na nye nipa bone sema obi a wo kohwe football o se kan hye ho just say adwen ban na wo wutrim o se kan hye me ho nipa bi wa wo se me ni akoma wo so bi won ma just say na akoma ba e wo se o so da mona o take action ye nya botre memmai ya munya botre o we ya be se wadwane se ya che no set sen age se bomodian epinchen sports free na ye hu na ho asem wo enye fine the video no da Facebook alba obenya bi na afede wada ya won se o pegya ne sada ho a o che ni ti nje se no anu no ne che se no anu no ahina na wo yam ne ho saa minifa so saa wo hai
Actually, ya just what die ya chia ne suntim man saso na chese asa. Nti ho an si your die ya wu ambulance ne si wo no. Anu na menti ase no. Dem wo ha ya EMT fo yo mu di ne ho akwani aba ambulance no so si ho. Vukura man nanim so me na isi ho. Ya brante wada wono mo anyempo se ye fa ne to ambulance ma ye na mokwan so ko nti bi si ambulance na esi stadium honom no esi ho ye dan na ye fanfe ye de ba be chese omu ambulance na se wonso bo betumi ye sa o ye betumi de beso mo bia hu so me ye de security measures agu akwan so a bibia ho honom emergency ba se je emergency na wo ho ye dan enie emergency na ba ya branch da ho ya obre minifaso a ambulance na si ho e ho na oda ya ewuye adan o man be nie it's sad abena areho samo asisi a mete yeah sa nana Pooley August 25th 2024 last year so menumu ya enwo ware oh yeah ne picture save the date one na yire ya gifty busumi be 5 months okay stretch me last year yeah you ayu 5 day ya gifty ko say photo shoot wa mokoye oba ya ko say save the date e wo so and ayu ade to Facebook and ayu ade to Facebook ko say de betumi aka no ba ko say wate wa hwe ena da hoyi Ghana Premier League sponsorship papa beyan yenti say enso bi kokwohwere ne nkwa wo sponsorship papa beyan na wo hwe ne fe eni emabu so young and then no da hoyi no dan che you tell say that you are no or the save the date or the atoha 25th August ya no mo eware ya ma be say ya na mera ho ni say de obre kra da ho bra say emo bia mfi ba bi ma no me hwa ya na mera ho dodo odem wo se to da bia obi bi firi ma wo bisa say ya wo nipa de fam mu ya wa wo te ye kra nsan na obi jam a wo jam no hwa na oda ho yo nti wo yo ya gifty ni Pooley ma me ne abusu ya hwe video ya me say wo be so a ya pata bia enye yie sasa obra yo sije obra ye obreye de bia ye hwade ni egu ho ni ye hwe ambulance ne si wo yi eni e wo se ye bo wode an ye nya se asante mante mo asem na ye kai ani ohu na ambulance fo de be yi anoma ye hunu de enti a ye wo ambulance si horum na ya wo se kan ya wo be si kan na nipa na da ho ma bresa emergency wo ambulance wo dwan ne san enka hona enti ambulance me say ambulance service ne fa na wa santimante bu no sije e wo se ba na kran kom di release ba by now number 10 e wo some di release ba be che de si enti a ambulance si stadium ho na nipa da se ne sempo no anase bi ambulance driver ne ko patanto kwa no mamu enti da ko wie sei na patanto kwa no mamu na wa kasa ne nemi mu a eno kwa no wo ye wajuma na wo ye are you not a trained EMT because so to me the ambulance be si stadium ayenim say for emergency ana omode baye no for players enko ana ebia no esi wo for players ebia player bi be pra na ye na tum etu ye supporter ni wo pra any ambulance for me ya no me kan kire yen national ambulance service yesemo ye hia explanation to sadie we ya ye hye wo hayi sasan CJ sasan reho owu anke betimi aye den prevent owu anke betimi a prevent enye mpo me say ambulance ne nchen ya na oda o ambulance ne nchen ya na oda wo ha less than 10 meters enti CJ me dey